Anda manduni shan kodnyak malaya nong ruai gwasme to kon galere bej to kon kaling kan konun yam an wale shan ka wal dich ka pai wal ron kin dangro jandang ro dich kanu re ler titi gore jano bana rach ka breaking news amji togre wike kinya wudi shi Dr. Riek Machar me shi gulre wich ka juba chenge dane chaje yen wuden shwal ke Raila Odinga chi yede shalong ka kinya Raila Odinga chi yede shalong ka korun ti jandang badak chi yede yo long ka doro shwal ke India gwasame wudu me medan me cha Dr. Machar me chaje yen re wiki juba chwaje jak ka kinya cha jogo no jin gul Dr. Machar re ti jen wi arwaja ka jen pai diok edan ko Dr. Machar yang ga jaga chang yandang ro wida bakel ka pai diok and when mo chwa jen cho ka juba we Dr. Machar we jagwil jen ama Dr. Machar and Raila Odinga ka akwer medit ka kinya kaman ci to gwasa me wajen ce jen no shawani ka India dulwal and then chalana jeno ci yere shaw jenen winemi te garuni jan badda karodian and would many chalan me gwache lat ka gwaze dane chewa ko jan chalere lonko baso dan baji jig bane jan a colleague dung Dr. Machar and Raila Odinga me chawre wiki juba jen the last trip kaja and wo bore wiki South Sudan ko dere Dr. Machar dere jawo jako baje luin ki dere malamo dere jawo no rewich me che chobre wiki juba chwajere jaga kirma yadit Raila Odinga cha jogo no jin bijien be kon woni kun Museveni ki Uganda many me che jien showa ki Uganda ka kwi Dr. Machar me cha jere jaga kira mi cha wa che Museveni che oti jeno de ne je kone Dr. Machar che Museveni jelok ja Raila Odinga jen prime minister ka gwade dan okay again gwa dan tit na prime minister so antama mi chiri ke tuoga che mi kon linga ta joje no ci yire je jen ka korun te choko jen badak jalada che jalat na me dere kulu wo kana ideal no ka kuje moni la run mi chika ben ko shina na itidit you know la tuoga no bana biga char biran bichara no ngum babain pin ko right now de kon linga no ni kir charamdit Dr. Machar charamdit all of them kir logo mal Dr. Machar jene mal alat keje neme it send a shock wave ka South Sudan kelio and wo jin mi gwaru ben la jene but jin bi jene tel mi gwa mishilat jin bi yere be jene tel mi realika you know ko right now go economy chenana no dong dene iti chit kesel pa care nere ko kiena kon inte kel tinte ko runu ngwana shiwe dong de der to karan ba very soon nobody know again me lat ke jelo ngono de mal de jatan de no baran baje gangre iti jen chere mangai ko ne Dr. Machar iti jen so mi ko ngaje no chira Odinga chi yede jen that is the shocking news ka kondial shalat chegwel ke do budana de mal de no re wike South Sudan che gor ba chaje jaka kira an walla chana ko ben ka jen shang wal de jame ka pai wal che jo jen wona na Dr. Machar look the baje continue wale re wike juba lugo mo
chedam ngai kon diala take a question to want to tin can question to to katicha tich ka kor shanga wal joge dane sha luk chaje luk ba je kula passport la wale so kon diala ngaje no nena ala special court ki dede she expired ala det cheng e dane cha la no ba je tu je ko me cha ngun ke nini jandang jokro dian la 1 month paikel michi paikel je to den de look da to but che kan antama an go kan lugo mo kana tu chi Dr. Gary la different lawyer Dr. Machar che court che ga jogo no yen special court malaji na che chuong tala to me atin yen we are nyog right ko en tam malaji na men tam che jian ka ngot che ka bel chia lo ngore ngone ko ngote konte cha yat pin ala luk to ga changa badak ka pai bangwan ka bo to ga changa badak ka pai wel jen duration e dane shangun baranta me shi ala jian lel yen ngot lel yen lo bel wona na ka lugan bangwan dien wona ka wel yen lo ku yen lu ku yen extend cha ga jogo no kwana dun kwana jo update kwan jo extend nyok mi wi ati je rodun mi bi ngot bi ga nyok mi youth yen special code mi bi ga yon nyam biag yoniam ko en look at talk already look at talk coach did a expert but can judges and we can jingwon and we can maybe can look at dan so many people are expecting it today bakadil respond kamanda an show a lot ki me dan shalat ke den chenga wal joke dan and walle bana rwani to wan bana kling dong be look be pen pin walle mi ba continue ke ba ja kapchong ba to ga jen code hearing and wala la special code money no ngai kon diale te kon de chagak kume Dr. Machar wona ke defend lawyer ke tin kon ci raj ano te ka article mular no 103 article ano cha Dr. Machar cha de suspend ano jen take immunity mi cha kame ngot cha de wo ka by president but cha je wo ci kon dial mi na mo chana jenen ano sha ngot ba wa cha ka violate constitutional right dung Dr. Machar kana je kware cha je lok me lat ke longwa da me o de special code de japal de now ka hybrid court me la criminally ala war crime mitera mi do lat gwa kur ba je lugo wana money but cha de lungne Dr. Machar ka roade ne re kono de lugwa se me de ka lugo me ne kirme yadit ajen me dwal kume ke je en wo biken special court biken a woj bik hybrid code biken introduce na me akel me lokan antama jen menen yen let ken delay men so on walle cha joje nodi ci Dr. Machar cha nyok mulo ke je gwalok ate ga jom cha kula da ken ne ka gwase da na ken shi kana tikan ka law ji media ko de je broadcast live de je nen de med me lero de nen ne dial but ken tama tel mi shoda lat ke tel mi shalat mu dong de kula guje no na me bikana nyot ne diala ba guj but dio je in the end of the day banten ko lat kru bana ka ngaje no ko ngune so na me dere gwan wode konti ka ngeje katin kon tin lat kru dien there's one of the breaking news here mugora banyo yakel breaking news among a wudadien gun michel ke nyal den nyal jen chatia ka kuma SPLM nyal jen a prominent key veteran politician prominent figure mangai ke long rewika South Sudan jen wujane nyal jen chatia en tama charode le party do dien ke bondo dien changot ka kuma kirma yadit na me shocking long kana itin one ka social media ko take a video te chalas online kene waragani application te chagor enojen charode moch ke new party ke bon majidit nyal jen charode chak mudo dien charode watch ala his membership charges suspend generation belong la part of SPLM pin kirma yadit charora mo ka party de Mutual Sudan Salvation Movement Sudan ke Sudan Salvation Movement agenda na che chakantame ala party de che kirma yadit gwasa me che jagwan anyal de nyal eno kirma yadit che korap ka jora na chalat
jana kirma yadi logo jeno ba national election ba jelat kirma yadi logo jeno jen ba permanent constitution ba jetuk kirma yadi logo jeno so Sudan ba wonyam jana charoda woika party dunga spelem charoda moika party dodien jowlin kone me chinyal dengnyal chala do nena michikene me mu wo jaroda me ka party dunga spelem pinya kirma yadit wo chenga jeno kir che goru jen wo be malbeben ko mi ron che ben be election be extent anyok jen naga civilian no che wan che roda wo che roda mo party de michale sa Sudan Salvation Movement and party no mo jene entame che jamat kene bon shal ke UPA United People Alliance chicken part no money chicken mat kel UPA ke United People Alliance jen kwari ne wudu shal ke pagana mum akane te konte charen moch ke peace ke peace initiative ke part mi chikari alaka no ke dolda badul ka kwimal ka kam kuma kirme yadit kanaka na mo shwaje cholo no shwale timan peace initiative mi shwal ka ye hope ka South Sudan chikana tungnu ka gwaze dan baname agale kume SPLA yo kene kuma kirme yadit no de kan takamal ko share no mo ke bondo dien gwade dan e tan kamal tin ke 2018 peace agreement chikan logo no become a party become a part of 2018 reply peace agreement chukan chongo chong dien ajen mo kwa tuman peace initiative kwa inyo kamu waje lada kanore wika Nairobi tuman peace initiative chere so so to wan cheka west chia kwa to wan long cheka ya ko kan kwa yos ka kwa so Sudan tila resource ni liet goal kan other thing cheke funding kon la be kan kwa ti chaka tuk tuman peace initiative tuman peace initiative chaja kapchong kajen paira we dan kia paidiok chukana kapchong pairo chukala do ne ka paidiok ba tuman peace initiative ba nyong mulo jetin and that was a time e ba wudi shalka me bol mel ba je kwa inkaje la vice president ka kore shukan dakuma char chukana yuan ma jan kore dana kula to kana ser mu kware ma chala yen gaje wale ke loga jen wale misha calculate a kirma yadi chukan tuman peace initiative chukana put alo chaje laska alt ke jikana kapchong chukala do ba je lo continue ka paidiok chukana chular no tuman peace initiative is dead jenta eda na chikana declare keje so much na mo ko shaja ngach UPA ke United People Alliance and right ke apagana mum chikana no dong de right ke kir ko de kan mal de kan nong dai te lemit le rode ko ki ke liu te ke Dr. Machar de mangai kone Dr. Machar is the only key ke peace process ko mishe demand no bi mal beben and the lati diala ka je kenyal Chetama Milokajen or I can get to man peace initiative or Remachate Retigen. So the rest of these parties keep bondiala achakti, we can and can tell a lot. Again, Chaka logo on Shang Rachala, Charian Chalat, Kufok and Naka, Dr. Machar, Remachar, Ayan Kaje, Atul Kaje, SPLIO, Ajoy Kaje. So again, Tada and ticketing. Again, we can get a bondiality. But a Georgia Guan Wonena, would a Shalka Manial Daniel, she declared. Again, a Gian Kapad doing a spelling. One me a kel me be SPLA pinki mayadi beje weekend ke baka tiam ako jen garame ramanga kelong me very important person jarori yu chak bonda michal ke South Sudan Salvation Movement jen belet kel ke United People Alliance pin pagan mum ko jen ramanga ke ben la shocking ko kume kir mayadi ke jende ko en kum kir mayadi da wajen chikan drop chikana bai Allah do be da ne chinakule struggle kaje liberation struggle me kwalatere which me terke mu me je na ka jalaba kingu ka je na ko be ne di kontila citizen ka South Sudan be karen be kuin kwar kirma yadit dole ko dere peace dere je implement ko de na ko national election so jen dan dole ka kelong karam dan dole ken kaje e dakseng machar kene dial nen yen gati chari nyoka moy karudi en ka par ni ki ka bon o ngai kene no chikir che dop che jabay ngai kene no kir te to year o be pen te wan poma penejen che bu wo nyam ko ntem changa je no mission de kemelede wale no South Sudan ba fail corruption ejen michina struggle ko ba South Sudan ba je kajena antama kwa South Sudan kwa demand o de ka national election ki queen kware kallo ka je kirma yadi angu jak kir de cholidi
Kir a dictator. Ko malade a dictatorship ko jin lugu jeno ba ko inquire ba jalat. So for that reason, be lot of problem become create. Be chaos become create, then bina be kula focus ka can written corner to kina bula focus ko take a queen kwara malatke. And that is what is happening. So jo me der gwano di yenaling nyal den nyal che jien ki che tiai ka pa de dunga spelling. Gor no bi ka gor ka social media gor je jatin me video de tetin bi wo gwech ano bi mandana chalar many application manana chalar jatin bani gor je no bi ngaje no ngum tiai ka je bi wo je ka je na application mo but che la di longwa men tama no nyal den nyal che jien ko jen so kume mande kirm yadi ten che je le trust anymore jene che trust je lose ka kum kirm yadit ko kan loka no ba national election ba jalat. So Jome there woka kondian. Another breaking news, Mishana writing bane, Emma Kwaitut. Ma Kwaitut, no spiritual leader. Ma Kwaitut kondial chana guy kichi kon nger. I believe any nuer changer, kamanda chana ling. Ke shocking news, shocking story. Nitin kontin beka ma Kwaitut kene je kware. Report shanong kon. SSPDF. Nere kono gorke kirma yadi chite commissioner dunga Youth County. Jo chikana lat. Kana nere chopke kit wiri kudang di wiri jan barrow. Tila jikwar makwaitu tila nuer wai army. Nete konte gorke jeno de Dr. Macha de jelun kena jikware wa chige tiai. Kit wiri kudang di wiri jan barrow chike tiai. Chiken wa ka kuma kirma yadit. Porpen ma quite tut chineka chika chup doro mom shalka Youth Town chika chuptin wa shukentene ko ba ngene ken ba ko mat ko kuma SSPDF. But what is shocking here, wa kan do bana mat kerudien kuma SSPDF wa gor ken match ken day ko bu ko nyin kanwari tintere wikin rol wa moje ke day kana make ko bukan dor nuari bukan o terrorize jen jo dana chalat kore dana jitu ko kor jogo me dan chana jeling me shingwane nyirol chike jen chikanu ka yut chikan ma kwatut no chikan o mak wane men tama jojo no ba ne ma kwat ba ka use ka ba ne de ti te nyirol li ba ka use laga wer kan lo nuar ba ka kulu use ko bu dor danante ka lo nuar lan die ne kan men jel ran ki kan meret jiter gorga jeno bu nuar bu rodien na ka rodien. I think on the algari I don't know why ngu nuar tika kono ngu muteka kon, but I realize one thing here kana di chiti IT ne di kidu ku dang di widi jan baro ne di chiti IT wa kan jel kan ke prophet dodien prophet mo shwale prophet jal chagjel prophet jal chagjel wa ijaga makwach but yelat ka message de micheling ke video ke record michalat chawen chihen makwaitu en jal chagjel mila gog dang ajene gog dang en baka yut baka kuma SSPDF ko bamal baja bengor ko bamal baja implement charwaje lunka rwaine tungwan te chire ko wiye ya ki lime kirano chanwar shaga den nak ki china dwal ke kuma kirmi yadit chala do ne chine chuch wad menag yenetin entama chine mal chine nok a Youth County Commissioner won mishale ji Chol Jiek ajani chene de ti shaka receive ke chejega ka. This is one of the agent me be ka kirma yadit me jake kir dai wuchin winemi kon wari to kon kering midit wan teran mutin reidan la kona la wono be nyinga dial le de bakalat kene dial konen chanen gwad metin chala ne ti kidu kudang de yudi jan baro ti cheti ai ti yuka kuma SSPDF baga jakob kana de ni in fact
ngai kona long no me ramji tiai jeno che tiai lora bang ore de te ka yodi cha kamra mo kwa nwere kwa kale jur ne ti kene di kana parweje no cha nwere aganak ko lia nwere teten is better mi jira mimo mi don chile guje no don ma chala de nwere mi je de mo no de ribiet ko don bro de ben exposed ano take kuma kirma yadit mu ku support ka cha nwere kun cha kana so na me just like ko kon dial kon nwere te ga jom chala gwa samani kuma SPLIO Ramadan la spokesperson ke mala roin la kala de ki SPLIO kol na Lampol Gabriel te ga jom chalat gwas men banyo ga yekel ga jen kuina maka no ko chalat ngo chi SPLIO members shika tiai ne de pai kon la tema ne ti kidi kudang di de jen baro e ka ji SPLIO chala do ne che wone de ko na chi tiai tin ling yan ka wa chi tiai ni kan but ken chaka promise and ba ka moy ka match ka ba ka moy ka day no ko bu ko nyen ka lon work communities ajo ma chala no nyo kene ti cha la den wo chi ka tiai ko cha ka video ni ken cha ka nyos ka SSBC South Sudan Broadcast Corporation Television cha ka nyotin chala do nyot ka ko ba nga je South Sudan wo te kan wor ti chi tiai jen na mani ne te condition en ke video ka cha nge ka cha nyot ka television wa SPL maji gor kano bane na South Sudan no ken let ken long ka kwe malka ken o ken ba ka mo ke credit kuma kirmi yadi shigala do mission na meneten kon kani cha ka force atele ka willing ko de ka turke video ba cha ka turke video ko ba je ko nyot ka SSBC cha jo mo cha jalat cha ko lo mo ke warning cha ga jogo no na cha ga jogo no shwa community ni shwa ka yer ko bien community we are tour lora bang ka bi alar no ne de ti chi ka tiai no chi na tiai ngumbe no ko ba ko lo mo ke credit cha ga jogo no mo chi chon jene shwa nuore shwa ka use la ne ti bi akula use la tool ko bi akula mit ke jog dien cha jo mo cha jalat so na me de la ler mi de yena ling cha jordan cha nyo lat be kuma SPLIO ka do badanan cha ga bu ka doro shal ke juriva kana cha ka bu no karen nyali kene tin konti la ji SPLIO doro shal ke wow dio je cha nen ka social media te kene ring te kene te ngwante te chelar bono de yen pal kamana talk doro shal kamo e Western Bargizal state ka awil doro mo Michel ke Bargazalo ka wow ka jodan chalat gwasme SSPDF wa chi karen nyala chicken gajak karen nyala to toni karen nyala to wa bogno kuma SPLIO chakula do ne wa gwada dana chi ka bokta na wa boken kurun wang long ka wer tinanin no ka wow wa mi chi ban ka wer chicken mejid chicken ka yorwinat juna kula per tinanin when more and a bari la pinje chirin gwada dien what the good news is that waken terami mo michikan na ka de kono chipen ka tere lwel chikan ka wang ka teram chiti ka botin ka jodana shalat ka gwazme shawuri chalka me general lure kong mala roi ka ku SSPDF chati jenu chane me chajala chala do yesine lat no che jome che jalat no chicken ren ya jikana jakko bi ka SPLIO bi kan obugan winimi but kan full reform ngoda kan no spokesperson kun Lampol Gabriel chala no men lat ke ki do budana bane bi boga je kuma SSPDF ki kuma kirma yadit bi kan ko bi gane ken bi kan ka shol jen ka kor gwade dan ti ka gwam mi ne ke nyuru katin ne de ne SSPDF shop ko wero ne kan nak jen do badana wi kan jen o de kan ti de kan ka chol lo chere mi kan de chol kan ne ken but ken tel mi ti kan la dan wena mo gwasa mi minen konama wa kuma SPLIO charen mat ke National Salvation Front Party ki bonamo ko bi kan yin ke kuma kirmi yadi chet ko kuma kirmi yadi ngai konan tama ne tin wana long ka jen gwasa me wa riunat chikan kuma kirmi yadi chikan lok ko jen o mete mi to la jakare nyal no ba je jak gwa dan tu kuma SPLIO tin bikan ko bok no karen nyale du no chikala do shika ken a chana men gwi gwasa men
men terke long ka so Sudan dio jede kon dial te ngitin men yam riek machar men tere tetero be kwerbe jek bara jene so Sudan awu national election jiwit aka kwain korean lokira kene jikwara why kir dwale ke national election gwi jeno misha queen kwara chaje lat dere fail jenta dandatin jen dwale ko jin biran bi je face ke national election nyu jeno jin ci dwale jen mi ganga na pinyantama logo jeno ba permanent constitution ba jelat logo jeno ba unification of forces ba jelat jen mi ko ne kontra yes pelayo ko joy dor ci medan ci alimi chango yo kene diala no yen red bell group kene diala ko ken wona ka pelayo no biaro do report ke training center ko ba phase 2 ba je kul implement phase 2 more unification of force training ka ba graduate ko ba ka kul deploy gonna diare wi ka so Sudan ka ku inquiry ba dere kul to wodi do ba dien me de queen me de unify for de ka nyom chala kamo ka chane de konti la de ni asfela yo kan dial chaga dak fin tar juba chaga dak fin gwana dial te ramato gwaden tem right kono ne ka jana shulken gweje no ne me tie talk misleading ko chiku me kir me yadi che gorno te ko mal me deben so dio je kon dial ngai kona men tarka long gwada me ku me asfela yo akane mala tetin ku me asfela yo kan kol kan tela ma kan ka gwada antikatin akane gone no ba national election ba jela tel ndo dien de kujemi ajen menen yenan tama shaling ne mandan kan yal deng nyal no jani chatiai ka ku me kir me yadi ka ko kir jani che corruption che ja law anyo kir che logo no ba national election ba jelat jani nyok bon kir poinde wo jana loro bank do mi mo shajen jani jan jana jam boro do mo ke par do din what do you think gujiyedi kir me yadit ba wonyam kie ba boy katin kon lede ko shi kon ne already no kir che goro be so Sudan be tikamal no den je no so Sudan be dil dak ken yede ken ne jen ko ngai kon ra jan chawun mudit long de chargen kamal dan derben you know ring ma char me were wi ki juba che wore wi ki juba ko jente kor wete wore wi ki juba ko ba peace ba ji implement male dan che kana tan ke 2018 peace agreement and look je man tama and lawful ke chetre money so na me biangach question one ne yene diala kon lenga rwai no gwase me telo de ke yetie jana what will happen ngum buto mu chikir ma yadi ci yere jen let's say it kuto accidentally gwada dan tetere wiki juba sen man tama jen cha duang cha ramudit mu ci yere jen what do you think will happen ka so Sudan there la question no more guyene what will happen ko jana logo bi malbe ben ka jana charam dit what do you think mine garpin gwasa mo guyene obo so Sudan betika mal ke guyene obo jang so Sudan ko betika kor na me der la jen mandana gorno de nywa yekel ka kor gwasen be bana mandana sha look ka Dr. Machar bana jelinkel ko ring Machar jare logan wale bi content banu an wala bana ka linga yo ko chala re wona ne ala prosecuted team kenetiken ke evident ngwana to ngod bi ken ka nyot ka ngade godan lo ko luktenen wala ku Dr. Machar kenete ka to ngwana ngora ken ne nyot no ko kan eye witness ne ka gwade dan chi ka right bada kenete ka ta evident bi ken ka nyot ka lugan wala no lo ka Dr. Machar bana je gore yo gwade dan na chete ka new development michi benrai wichin winami ko be content yala content lat ko rien bana ka ngaje no ka nguni be content ga ngani di long ban go an wale but take direction mi jidid mi bana jek ka je luga dana lokare wich ka juba ka kwi Dr. Machar lere me agenda na gorno de nyoga yekel please me jira mi jidid gwas me ka ci video ci jek ka ken subscribe no won gorno be subscribe kam gor jeno be news nitin kon ki report dan ba no ko gwas me gor jeno ba mal ci kiji bi mishala notification bell bi jetwan gwa dan titin ko yo mi cha do la rek be choma la shuba kiji no me der la len mi de ko kon dial ani chana wi ketin kon tintin yam jen gwa dan gore ban pektin ani bi ate mal bele nyoko lu njoko yo ko gwa dan en ci kon ti len mi did mi la rode no ani gore no jin bi nyo anay ko ken ko comment man charo ketin kon lat ko rodien